Iki ni ikiganiro ubumenyi ukaba ugikurikira kuri SNTV Rwanda. Akaba ari wari uzi ko ahagana mu mwaka w'ibihumbi 2300 aribwo habayeho inyandiko ya mbere igaragaje amateka cyangwa yakoreshejwe amateka mu Misiri ya kera no muri Mesopotamiya. Ibi byashoboje abantu kubika amateka, amategeko n'ubumenyi ari byo bigira uruhare runini mu iterambere ry'imico itandukanye. Wari uzi ko kandi mu mwaka w'ibihumbi 3000 mbere y'ivuka rya Yesu habayeho iterambere ry'ubuhinzi, harimo no guhinga hifashishijwe uruzi rwa Nili. Ubuhinzi bwatumye habaho umusaruro mwinshi w'ibiribwa bituma abaturage biyongera kandi habaho iterambere ry'imijyi. Wari uzi ko ahagana mu mwaka w'ibihumbi 2500 mbere y'ivuka rya Yesu aribwo habayeho kubakwa kwa piramide nini ya Giza iruta izindi ku isi, ikaba iherereye mu Misiri. Iki gikorwa cyerekana ubuhanga buhambaye bw'ubwubatsi n'iterambere ry'imibereho y'abanyamisiri ba kera. Wari uzi ko ahagana mu bihumbi 2000 mbere y'ivuka rya Yesu habayeho ivuka ry'amategeko ya Hammurabi muri Babuloni. Amategeko yari amwe mu ya mbere yanditswe atanga urufatiro rw'ubutabera n'imiyoborere. Wari uzi ko kandi ahagana mu mwaka w'ibihumbi 1500 mbere y'ivuka rya Yesu aribwo habayeho ivuka ry'inyandiko ya Linear mu Bugereki bwa kera. Iyi nyandiko ikoreshejwe mu kubika amateka y'ubukungu, ubutegetsi, itanga n'amakuru y'ingenzi ku mibereho y'icyo gihe. Nta makuru yihariye y'ibintu byabaye mu mateka y'isi ya mbere y'umwaka w'igihumbi mbere y'ivuka rya Yesu gusa yatanzwe yagaragajwe mu nyandiko zagaragaye zitanga ayo makuru. Amakuru yatanzwe yibanze ku byabaye cyane aboneka nyuma y'itariki ya 15 Ugushyingo mu mwaka w'igihumbi na 700. Kubera iyo mpamvu ibintu bitanu byabaye mbere ya mwaka w'igihumbi nabikusanyije nifashishije ubumenyi rusange mu mateka y'isi. Wakoze kudukurikira. Iki ni ikiganiro ubumenyi uboneramo amateka cyangwa ibintu utaruzi. Did you know? Ubuzima, ubukungu, iterambere, ubutabera n'ibindi bitandukanye ugomba kumenya. Ntugacikwe n'ikiganiro. Iki ni ikiganiro ubumenyi ukaba ugikurikira kuri SNTV Rwanda. Akaba ari wari uzi ko ahagana mu mwaka w'ibihumbi 2300 aribwo habayeho inyandiko ya mbere igaragaje amateka cyangwa yakoreshejwe amateka mu Misiri ya kera no muri Mesopotamiya. Ibi byashoboje abantu kubika amateka, amategeko n'ubumenyi ari byo bigira uruhare runini mu iterambere ry'imico itandukanye. Wari uzi ko kandi mu mwaka w'ibihumbi 3000 mbere y'ivuka rya